ashite kwe na ken sane ni bibo e double papa e double kwe no ne hwe page o ba sha tuchofa e hwe tuchofa pe no o ba sha o je no ba na le mele to bi da no fi ole no ke dwagan afi ne ye no ba ye je me shamo o wo e ba plo no ye plo no wo ko bu e o no dwagan don e ja ke wo meni wo you ten e ba what teshin no na ke kwe no what me ba fe ni I may allow unscrupulous people to money men in your dwagan wo me wo pe ne wo kenye ba pe kenye yibie wo ba yijen e fi anye ba yi wo ba yijen e ja ke sanjin papa kanga ni sanasa ko la ke gan country no lele no is no feji o ba keep wo mancheme on their toes problem say o ba present ame o ba bi sanjin mi ne wo numo NFA ne Jeno baba toss why ye banku baba toss me call fear allegation baseless allegation flimsy ones here sanji papa kashin be woda na ni wo ma cheme ba sa me here by a court abe ta flat mampole nche ka vote poni mokonu won sha ya court ni ke lusu ha ni ajoba ni ma move forward ga yani ga share ataw leader ni ba bua wona wo ba fe kome ni wo ba ni wo tatake ya wo yen je na atatu si mowe woni bi ne je wode wo ba ni wo he je ni many allegations say no fi o kwanu mo ye no nka fi no o ke ba ye o ye ba polo je me shamo o ye ba polo wo ke bo ba pe asite ko ko ba 1000 wo ba ba ni ke bo mene ciao o manyaba